Bom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu wa Komori kao amubo Mwenyezi Mungu ka mjuha nganywa nono. Mwenyezi Mungu ya mhifadhi ni arihifadhi. Mwenyezi Mungu ya rijale joka na heri ni zamado. Mwenyezi Mungu ya hifadhi haina mkomori ujihundo harumwe dunia mafi. Uisalam Nasir Salih hauka haini mwanadamu ya juha namuo ya shelewa namuo mwamba alhamdulillah haimida Mwenyezi Mungu bangabo wenji na wenji wajuha nza ukaya abasari zambao ngwa wanvi abasari zambao ngwa namuo. Alaikum salamu mbaina waji wa Komor watukufu do ukaya gari himida Mwenyezi Mungu no aminifu ne confiance ikao derinikiwao no wazaza hatu nano wanasho hatu nane imazababi nano wajomba hatu haukaya zinunungu ikao zarengamvu haswa da haruma yetsi ya Faransa. Wise nura wa alaikum salam watukufu wa Komor. Wanadamu wenji wabadingwe dunia yenu rakada sinao rakawa zimada sinao wakamwe rezo sosio wakaukomante wakawanzi wakaurongo wakamwe mabangwe. Mwenyezi Mungu hawatamani kwa wati actuellement nzima harumasi na jinike reference. Wa alaikum salam imam ya ukaya tikana mwana manzani wangu Mwenyezi Mungu hamtamani kati abasar zambao. Abasar zambao kati harumwe binayika de rienshio. Haukaya izo de zatsonga sonsi pia haridiwazao ula ubinadamu. Shika haini mruge na beshelea. La ukaya ngami ngamjolawa. Wakaya yalawa. Nga wajoka huja wajo ulawa. Iwakairi kairi wakaya kwa wati. Sirilio karna kaubaki. Ikamjaza honge na muo umbe Mwenyezi Mungu ya mwensi ya tahale umbe mbahindu yale. Sha sur le certain wajo ulibadingo. Sur le certain gajo wabadingo. Mwana yojua utwende ya mzazi. Mzazi yojua utwende ya mwana. Shababi ujua utwende ya mrumduhazi. Mrumduhazi yojua utwende ya shababi. Watukufu ya message yangu inu imada nhatsama message yangu inu message ya mwana mshohat yikao yihajis heliajil jusqu'à maintenant haranti mzazahi hadungu mrumme mjeni hendeza hende hauno tambu hauno souffrance harmamaha mfukari kajaparo ya mzazahi kajaparo na mzazahi wakate majito ya mja hasija tunde mzazahi haundu mzazahi hafu hadziwa. Subhanallah. Mwenyezi Mungu na risamihi yarinike mwiso mwema. Wakati kao yamba le médecin près la mort. Yamba ranzwa zazahat. Ritukuzwa zazahat. Rivamwa zazahat. Riwanzizi. Riwabara jelwa rivahara. Mwana mshwatu huo kajaona nziro. Haukaya uoma na yazalo wa Faransa. Sha mtujo manadamu ya kaumbre puse. Hata yanijo kaya weka jeshi Komoro. Hata ni kontakte. Yanele zianza kontakte fundi Jibril. Ya uzise fundi Jibril umasuala. Banda deja avasa. Ngiyo trotar. Harekoneso kaya nge parmino waka ajali ya mzazahi. Harekoneso kaya nge parmino wanadamu. Ne wangu ikaw watoga mzazahi ya hafa. Wakati kao mzazi hafu hajuji. Sha ye hadisi eli aneleza Mwenyezi Mungu ananiki khatima njema na mwisho mwema hata mzazahe shu binadamu baada wakati kao hakanzada karma ila community ya hapa ule mzazahe hamharaziza na singa jokwa zazatu warharaziza ila kwa tuharaziza hashiengo
shangwa unao ya ukaya bomwana ha ho ujoka na manufaa da hunu shayiho iho tsihwema odo atazatu kwa atazatu okwado litsauliambi hanizwa atazatu watsau wazila njema ekabwa ja eshek yohamba erreur mwana mshatwola utsaufundi Jibril yaje ya muse masuala jeli kati mnikelmero ya fundi ya muhensize funde masuala jokanza pia shami mizu ya nabia ngiyo oblige nje nzambe banu kajana bia nzambe shanga mzambo wanadamu wenju wakema vigilant wadojoka ya kabana hindu jamzaze kabana hindu jamzaze eka mzazaho hafu ya wokutsi duniani sevro ngojo vive so wakati esheki johuja ngojo shela mzazaho au kamzaza mndu baike ye mjufumu baike ye irewe baike mzazaho ye mchovuro ushawo mzaze uwede hutoa hombani haho uwede ahuza ya mezimu shenda ya tambu ya stahamili hai nizwa zaza hatu wajofanya nizwa jourenda ngajokodo wa zaza hatu jelikanga wa zaza ikao walibeho aneshek sha kabati mzaza kwamba bomana gamhutsa uliombi no wazaze pia utsoba ukabomana gamhutsa ulionjema rane jaja usome mwanam hadith ya he mwanam shahatu ikao hadungu njeni ikao la plupart ya wanadamu wengi ikanga zaba kwamba bansima raciste ikanga nukona shatu konsengo ambo sima raciste ikanga garonko zanango ambo sima raciste. Oui mon frère Ahmed Kiko, on n'est pas des racistes. Gabo différence, gabo religion, yodo aula, gabo ila coutume, gabo ila mjibali wakisi ubinadamu, hausove owadzahatu, nane zi arhamizahatu. Watukufu, rane jajo somo message, ya himwana mshohatu, ikawo womana zalo harmwetsi hinu. Haja jatunde mzazahe panda 7 ans, yaransi mzazahe ya dunga mjeni, yenda zahe, ya jehunda mzazahe hafu hadziwa, alafu mzazahe hodziwa, kajasisiwa Komori, wakati kawode mwanahe mzima kanae. Katsujwa no gohengiza jili hata mzazi hadziwa manga, ajahundu mzazahe hadziwa. Subhanallah. Nyezi Mungu nanike khatima njema. Nyezi Mungu nanike musomema. Njokanza njelongoze nusuahu wazazi, ni dini rongozi. Ho ula ubinadamu, na ula myeshi wa hatu, rudojwa ya ukaya. Ho orenga mkomori, ha orenga maori. Tsukakawa urasisti kahujilengea. No usove wazaza hatu. No usove ze famisa hatu. Auke kahujuha mwende hurenge gadla. Lolo utukia. Wanawasha wenju wa lolo ni wajeni bana. Ikaga mamweze kweli. Njamba o wajeni pia osawa. Njamba we walolwa. Ni mzungu. Hawa walolwa. Ni Afrike. Hawa walolwa ni mnumrajina. Valawe we web ani. Valawe jangabo wanasho hatu. Walolwa ni wazungu. Kwa massage kwa jadua sasa fami kwa jadua swatata ha gabwana sho hapo walolone ma Senegali walolone toutes les communautés kwa jadua za aramizao sha owinji wala wa haruma ila mila wadiwaza malanika do wapuha owinji wadiwaza ensia hao heze fikira za wanrome wa wadunga owenji wadiwaza wazaza hao kwa tsuwa tunda kwa tuwafili hanao yode mana sisi rukwenda taramba ukavomye wotsi upe wala tsu rasisti yeka hurenge mkomori ye mkomori kana usubuti ambe ukaya bomana bo ya hambe bobo sheri utsede huono mzaza hubange mwade impossible sheri utise komori izorabo wala kana hutowa mwemila uomru mekalbosh yode mana kouni kana conseil kajamba se oblige vanuye mila daike yensi haka Renge milari waria, shaye mila yo aula. Hauka yo utlamaste, shaside mila ya basa. Rani jaja harmwe hadis. Ya hema na mshahat. Ikao, alhamdulillah mumbo mnyezi Mungu paske gamjula la plupart wazazi wenji, mabani hangu, na wanadamu wenji, wanazala wanu, wanijuao atraveraze mesaje za hangu. Yode mane mwanamshe woyi, yakaufanya tu hata ya hundani mero hangu, au kai helia nambi anja amin hamba harangen mero hangu YouTube na weti mrukoshi na haile wambabe shikomoro haelewa izo nuko hamba hauno ya ukaya nguju ya nta ya nuzise masuala heza mzaza ya hundo fundi Jibril ya mjibu masuala ya masuala prive shaga mjone sasa ngo helizajie
Ou Djandongo Zona Sohang. Il n'y a pas important dans ce bas mode que nos mamans. Nos maris sont pas importants. Votre mari sont pas importants que nos mères. Votre mari ne sont pas importants que nos mamans. Nos mamans, c'est nos cœurs. Jo Uliao, Tundafet, écoute. T'as venu là, t'es en train de critiquer avant que t'as entendu ou t'as écouté mon direct. C'est pas toi qui as ma tête et qui connais le sujet. Je vais te bloquer. Va rester avec Alaouia Tata pour m'insulter. Les femmes, nos sœurs, mettez dans vos têtes que vos maris, ils sont pas très importants que nos mamans. À n'importe quelle nos mamans, soit être, sont très importants que vos maris. Aimez vos mamans. Respectez votre mère. Qu'on respecte nos mères. Plus que vos maris. Faut pas choisir l'amour pour faire du mal à ta mère. Sauf si ta mère, il veut t'en faire sortir dans la religion. Et comme ça, on va bien au silam. Ou si nous sommes tournés. Nous sommes catholiques. Nous sommes maman, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas contre de communauté, moi. Je suis là pour donner des paroles. Halongo Zahunra, Manam Shohat, Ikao, Halolwa, Nimjeni, Hafanya 7 ans, Kajatunda Mzazahi, Hajajatunda Mzazahi pendant 5 ans, 7 ans, Hanum Mzazahi Hafu Subhanallah. Yemana ya jahil majitso ya mja. Yemana ya jahil ola mrume hamdungu. Yemana ya jahil ola mjeni hamtowa. Likubalika si wanaume wa Komoro, si wanaume wa Peu. Chakabati mwanaume mkomori ya Jouzia, mwanamshe mkomori ya Tione Mzazahi pendant 7 ans. Kabati mwanaume mkomori ya Jouzia mrumshahi ya Tione Mzazahi pendant 1 an. Kabati mwanaume mkomori ya mwanaume maore ya Jouzia mrumshahi ya Tione Mzazahi même 2 mois. Mzazamru ya fait pendant maha mfukare. Wambago jo umtsahe Mwenyezi Mungu harengesha uja hundu mzazaho hafu yabobu mwana mshohangu ngawo haruma hasara mrukatsawa mrumme rahana mzazamru. Mzazamru est très important dans ce bas monde et kangwanzo uvuke eme mzaza hanza mzaza tukuza mzaza watukufurane jaja harumwe suje na jana detaye mbavi upande wa mwana mshohatu yo mwana mshohatu ikao hadisparese hende habaki harumatsingwa jina dena mrumme hadua za mzazahe mwenye humzaye hajaja tude mzazahe wakati kao haundu eshek hajaundu mzazahe hafu ya latifu abo mrwa jahannama mwana mshohangu gamjokaya uhukalantiza sha ya mwenye msamaha Mwenyezi Mungu sha yamba aljannati tahta aqdami al-ummahat Yembe bongyonti ni maharo ya Hoarizaya. Le paradis, il est au-dessus de le pied de nos mamans. Le paradis, il est dessous au pied de nos mères. Il n'y a pas très important. Il n'y a pas très important que nos mères. Kabajoka wana washe yabu wambe ukaya no. Eka mamange wa Peu. Mamamru haini yafanya do sharia. Sofu kaduanzia huto harma usilamu. Nana ngabo namna ikawa ujwa onkoza mzaza. Sandepani zuambangu wanzu. Hadisuna mzaza ho ya hueleo. Watukufu lane jaja na detaye. Mwana mshaku ikao. Ngutsa ho fundi watu Said Mohamed Jibril. Ya muzisema suala a travers ya mzaza. Kahane jaja msujahi mwana mshaku. Pour que nyinyi nyoti pia. Rileveye. Haini mriado jokaya. Baikenga wena 70 ans. E kam mzaza honge na muo, yo hupara mwana. Ye kambanga we mrumduhazi. Ye kambanga we vieux. Yo hamba mon fils.
na bomana damu ikanga una 70 à 60 ans wakati ka hule mbele yanga we mwade kutushini yemru kompara wa mwado hamba hemza zahangwe nge wakati hamba mbaba nge wakati hamba yemkrume wakati hamba ya Allah hemgwe shamzazi ndiya kula uhanywanyi wede wakati umwanadamu ulo harumashida yede manamba ukaya mzazi karamplasewa mzazi kafanyisiha na bahim rahane jaja harumwesu je mwana mshohatu wakati kao gana tujelma bien izo kao do yafanya neza kao tonga zwa au kanga joka mzazi nge namba bahani ade namba lawama sha wazaza hatu toujours elles sont toujours raison watukufu gambe sholo marahaba ye message naifanya juice ya hema na mshe ya protege ye mrumahe ikao hamitsa nemana ye mrumme hamitsa ye mwana hamitsa na mzazi ola mzazi ha protege ola mrumme haba ye mwana ye hanywa haba ye mwana mahe haba ojao hangu ganjo pule polisi hambie mwana mahe ya ukaya utije wale ka ubwe hanyongo jona mwana mahe anilebesha anambia message tirongo anyoti pia mwishia tirongoze mwana mshatu weti mwambia ukaya weti mrumme isho shani weti mrumme iyonu husi mrumme ya hulo la ya jaya humi itardia mitsemana wakajabidi ya bakoda hon wakajabidi ya bakia hakanza ya mprotege relance message rimwambia kareveye haukaya maudu wezaya ye mwanaho hazaya ye mwanaho ngujwaba ye mwana wa he mwanaho ngujwaba mama uwe mon père ye mwana emrumsha ngujwaba ah c'est ton papi là c'est papi qui est ton père ça fait vraiment mal et honte c'est honte si ambie mwana mshohangu même si hanabia turam gamutsa hosama hauzime video ila ye video kaudu waifanya wakaunirongoza raile mrumangu wafanya rongoza kipeu na mikweli tim protege shabanda tiele wazime video taba trop tard ye video yangu baiketizim sha zirengwa ni habari za komori na wasai wa partage yabo kabati namna njojwa uzima mwana mshaku wala anambia turam marhaba menji nyezimu na ujazeher basi vrai njaka uona njaka uishia na balati mwambie mwana mshoka ikahuguja towe mrumaho uo wotsi umenya nikahi wotsi umenya dola njajo umenya dola miulekeza dola mulekeza rongo ani muja na solution jelikanga mwambie ni hadisi ze video niko uzifanya za tambu yekale huja hunambia hadisi ya hujiria hadisi ya hutabisha miu demande numero ya hemri kaudolo ne problem da wenaye si para yekemru hanrenge si mweleze hadisi kaizokoli yomkinishi atifanya conference ya hema nada mola no yanipa rejuge hadisi relewana alamiable ye hadisi kaja Facebook yekema nada mulimpara kaja jus harila wahambana mnila watamfirahan sumla se message abogama biheli miniko fonctionne mufanya conference familiale yako unipara haneleza yekema nada muhaharaya sirabakata twanza njarme conference muraboke nada mwengi wa peu nge wakati otilanse message ili yeye yaelewe ye mwinyi jelikao rane jaja harmwe hadisi ya mwana mshowe ikao emrumahe hafanya mafiti hamitsane mwana habeshela marahaba parce que à part ya message ya imreveille haelewa ubinadamu harambua ukangi harma hatwa harambua kaila aibu sha le plus vite possible garombo Mwenyezi Mungu ya hunre mru ya mnike mwana hewo ya mruo ya sitiri ya mwana huo ya imbuyo wanwa tijwe o wanrumba izo dizoromba haranti mrumme hatowe mrumme harambua ya ukaya vanuti protege crimineli si protege mwanadamu wa peu hoja lale na mialale ni mwana hangu ya mitse ya nimita ne mwana vomie ni mtoende zahe ripara na hashukuria abe marahaba menji mwana mangu tiram haukaya kujandea shawambaze kweli si reveye na minga mtaho samaha hauni kuwa nao mionroji na konsei ukaya wolola mrumshe
do jokaya ulade mndu mshabidi ufanye zanu go jokahanza shayo uloda honi rekade mwana hemnu mshaho rekamana bergewa fanya makutsumona bawo udhulume maraba meji ma sœur gojo samia ukaya kujanabia banda huyelewa hurambua kujanaba njenza bishangi obligatoire na biwa nadamu ya ukaya hutimiza miadi hudungule kalboshilo huyelewa ukaya ishoshan. Merci beaucoup ma sœur. Watukufu à travers les messages zahangu rani jajarmu message ya mwana mshahangu waparoka message yaka très difficile ya femme ya manishiana pendant 10 ans wanawashi waili watsuka welewana walo faransa wanu wafanya mahakume hakestio familial ye mzima hani para haneleze hadisi sila mbakawu yaneleza ngena haki chaka nzana be d'une façon mwanyanya ya elewe warejeilane be mwanada muhufa simwambia nike numero he mwanya nyuhoni mpa haba turamu ye mwanama uo de mhuangu simrumia mafundi simrumia wa mji simrumia nadamu wenji haba ukaya katutsa hawema wahede nae katutsa hamwelewanu wahede nae pendant 10 ans sabanika hanike numero simpar simwambia salamu alaikum ma sœur haba wendo taba mitulam haba mit we mwana hangu betulam wati mwana hangu mwana hangu wakanjo shida nuza sabe manena hupara wakadha takadha alafu skanzanjuwe wakati kao mahakume ya hodeni mwanyanyo maneda muhufa gawe ya wabasa mwanyanyo ngu julala yafi omjingwa joka kamtwele wana maudu yafe ujunruba le maswa wabe ngondo wa lile bwe mwanyanyo ya hafu alafu hani para pulke njenzi rongo wani hupare ni hunde namna bangu ni amini ni mwanamma ya ukaya nga mjohambia kazi naula wakati mdujo uziju yode manena ka hupara haba turam c'est vrai ntina hata wakati hanrumia wanro mjini hanunjilio mji harumu mafundi kabati hata mwanadamu mzima na mwishilia shabandandawe alhamdulillah bandandawe gami preni elewane damine mwanama haukaya huni para saska na bezo msohuishi ya lejila hubuturam alhamdulillah yohamba bahati iyo yohamba bahati mnyezi mgudo ujaili unikom gumindo ntisa wane mafundu walo faransa bana ntisa wane wandu waze wa hemiji hatu walo faransa bana ntisa wane wanadamu walo na show harmotini simwambe enga we pleni fanye conférence hamba oui je suis prête si fanya conférence wapara waili rinjia oswararu rihadisi en famille hiya latif wahadisi bala waelewana walili harme conférence ya homa ududuani invité hoda honi njoko henda nende na waone en famille pour la première fois mitsi fundi Jibril mitsi ni mufti Mohamed Kassim mitsi de mafundo walo Faransa mitsi de mafundo walo Faransa mitsi notable yemindo mituram waruma wenji na wenji kwa jashinda haono ya ukanga mparo turam mbala anlake mwana mangu juelewa wani para fanya conférence arrangement familial pendant 10 ans wasuka welewana wasuka urongozana maudu je suis invité chez eux wende wanione rade wazima damina wa alhamdulillah araba mejibu Mwenyezi Mungu haukaa wede mwenye taufiki wede wa jailia o wanadamu waelewe izorambao gambushiro heri na usalama ho usoni mwe famiyo nibeshele marahaba ye mzazangu wakataba mwana mshwangu aba wotsimiti woti mwana mangu mwana hangu danda hanelewa Mwenyezi Mungu harinika taufiki ye famiyo waelewana alhamdulillah gamjo harmwe message ya mwana mshwangu ikao izo yaneleza danda kangutsa hofundi mwangu Jibril ya muzise masuala hakaupila entraverturam ili turamu bawodo joshida ya Paris fundi wa le plus vite possible
Hanabia turam. Kama nzofundi Jibril wa ukaya. Mi mwanamshe mkomori na zalihana unu Faransa. Ikao. Siranti mzaza hangu sidungu mwanamme mjeni. Ikao yeti mkomori. Mwanamme mjeni wote lesbaki damina deja ngasina 7 ans. J'ai jamais attendu ma mère. Njaparo ishi ya mzaza hangu. Njaparo mwisharma telefone. Wakati kama mzaza hangu kajaka radhi endo la une. Shati mdungu tsende zangu. Tsende sibaki damne mduma hangu. Rizaya wana. O wana wao hawa manipule hawa rengi. Abasa rizaba uga mjungo wa michi. E mwanadamuo ye mjeni uhende halola mjeni. Mo mjini hawa Afrika ya mandae. Ya wabasa na wajuana shohatu waloloni mafrika wabemi raciste. Haukande problemu ya hani. Ni kama zi realite. Kajaba nadamu piangwa usawa. Shake na uzi ya kakarniko na short conseil. Harengo wana hangu. Abasa rizambao. Hende. Haina wakati yuambie serikali ukaya nge mjufumua. Iyo de namna emrumahe mjeni. Ya kuambie daula. Ya Faransa uka emrumshangu. Wenge psikopata. Emrumshangu ge periodique. Ça se pourrait. Ya ukaya harede mrumshahe hamtabisha hata. Hamramene. Haruma d'une façon. Ya ki bizarre. Hammenye esprit. Yema psychologue wamanga. Gwamba mwana mshwatu ge mjufumua. Yema psychologue wamanga. Gwamba mwana mshwatu katsimwema. Ola mwanamme mjeni hafanya tout ce qu'il faut. Hata harenge wala wana. Halo la mwanamshe mjini hao. Uo Congolais. Halo la mwanamshe Congolaise. E mwanamshwatu wa junru wa eche. Banda hajunru wa eche. Sha izo zamba le regret vient que après. Wakati la ngwanzo fikiri mzazahe. Ya Latif. Mzazi mzayamana. Wei kafanisiha. Mzazi mzayamana. Yafuani mzazahe wahafu. Kabana mrumanzairu bija mzaze. Mbaba mafiti. Na rensi bavuni mzaze. Hako wababa wariza ya wariransi. Uwarililadu wazaza hatu. Wakati ila majitso ya mja. Banda harandoka ge psikopata. Banda harandoka ya ge mjufumono la mrume. Banda mrume hamrenga wala wana. Harde hende halulu mwanamshe Kongolezi. Ula mwanamshe ajunu wakati ila ngufikiri mzazahe panda 7 ans. Ya duwaza mzazahe mwenye humzaya. Mzazahe ya radanzi. Ya sufre. Wakati ila hasuizahe Marseille. Kwanzo jiatsahe mzazahe. Hauka y a rien de trop tard. S'il s'agit de nos mamans. Wazaza tuwaina wakati lafanya errori. Ya miwango yoka ouvert. Wari accueil swanaha. Haune yoka ngu jatsahe mzazahe. Na mzazahe kajaza yama na itsotinda hamanda amibo na zalawa miche. Hamzaya wa yeche. Ula mwanamshwatu hasi jatsahe mzazahe. Hajabilo mzazaho hafu ya Latif. Hajabilo mzazi hafu. Mzazi kati. Mzazi hafu. Hauzese mzazangu hadziwadahu. Mzazangu hadziwadahu. Wala wamambia kwa jashida wamambia uke mzazi huo. Kajaka udofikiri komor. Ani c'est-à-dire kajaka na fami. Ye fami ya hede mna mwana wabasi. Ye fami ya hede mna mwana wabasi mna mwana mshe. Mzima. Yo de fami ya mzazi. Ya zemna mwana mzima kajaza wawili. Kajaza ya wararu hazamna mwana mzima. Ye mwana ule ya juhe ya klawe ya duge mjeni. Ye mjeni ya lawe ya abu yede ya bekide na gadla. Panda 7 ans ya kikaona mzazahi. Panda 7 ans ya karma souffrance sumu mwana mjeni. Panda 7 ans e mwana mjeni ule ya mulande malheureuse. Yede ya tabasaja unaukaya se mama. Mama mruka fanisiha. Mama mruka tsauliha. Mama mruka fanisiana tanamba mru. Mzaze c'est nos vies. Mzaze c'est nos cœurs. Nos mamas c'est des anges. Et moi n'aime pas la ramboya ou kaya. Non, y a pas plus important que nos mamans. Si je dis comme ça parce que moi je suis un enfant unique. Je suis un fils unique. Ça m'a fait vraiment mal. Il y a une histoire de mon ami Sianabia. Ça me touche vraiment le cœur. Parce qu'on voit que vraiment elle a perdu. Quelqu'un qui a perdu sa maman. Quelqu'un qui a perdu sa maman. Il y a un Latif. Ce qui me fait mal, moi je pense. La mienne. Je pense ma maman parce que je suis enfant unique.
je passe ma mère, parce que ça se pourrait, je sais pas si un jour je vais la voir ou pas. Parce que moi je prie à Dieu un jour de voir ma mère, d'accrocher ma mère, d'embrasser ma mère, de faire des câlins à ma mère. Harati mzaza hende abaki panda 7 ans. Hareje ya jangu mzazi hafu. Gutsa honamna ya jangu la solution. Oso mafundi Jibril ya mweleze comment je peux faire. Silanti mzaza hangu tidungu mjeni. Shaizo pia zijasbabu hindi. Aparsa mwanamme mkomori odobi. Mwanamme mkomori kama mabia mama. Tindu mwanamme mkomori tsoi. Gamanzu ya nlole. Ula mzazi akana fikira. Ya mrumra jina mjini. Haka ufikiri ada. Ula mzazi mabi mwanahe no. Mimi gamanzo jeni utawuse. Gamanzo ukumbi. Gamanzo jau. Ya buntina ujua uhubulia. Hutolola ni n'importe qui. Ula mkwamba mama s'il vous plaît. C'est lui que j'aime. Mzazi mabi dana ke mwanamme waju. Wajadi stena la mwanamme. Kwa jaili wana. Hama bi mwanamme ukaya ntina uhubulia ulole mwanangu. Waleka humlola ntina husami. Haukadi mwana mzima lonae. Ula mwanamme hakana sentima. Ya mzazi ula. Haunu ya ukaya ketubidi ya briser le cœur. Ya briser cœur ya famille. Ya déranger famille la. Haransula mwanamshi. Ula mwanamshi ambia ula mwanambe désolé. Tina ujua kutinye daminawe. Hauka umana mzima wa mzazao. Tina ujua njeni hulole. Maudu mzazao jambe alhamdulillah. Ya humerad. Ya ula mwanamme mkomori haonesa ila sentima. Haonesa ula murwa wa. Eza fanshahiri. Ula mwanamshaka mwambia ula mwanamme ya ukaya. Yeka kujanlola ngamjo disparese. Ambia mzazahe ke mwanamme woni manza uye mkomori. Kajanlola ngamjo dana rengemjen. Ula mzazahe amba wedo uono. Hasia wende rengele gadralo. Le Congolais lo limbali ya nede limlata. Hadi waza mzazahe jusqu'à maintenant. Mzazi hafu hadziwa. Mzazi hadziwa. Mzazi gena à part. Mchi à part. Parce que kakambulia halolwa ni mkomori, halolwa ni maore. Saani gezjaju kaheli losha, izo logo Mwenyezi Mungu yaomba. Logo Mwenyezi Mungu yaomba kabatu ko shida zichange. Logo Mwenyezi Mungu yaomba kabatu ko shida zichange. Mwenyezi Mungu hambuka yendo la yuka inaufanyishia. Yendo la ya hele mkomori. Baike mzazi haraya. Shaizo Mwenyezi Mungu aziumba. Emana mzazi amba non, parce que c'est déjà écrit que qu'est-ce n'ufanyishia. Shahende hanenge mwanamme mjeni. Mwanamme mjeni ula hende hamfanya à la misère. Ula mwanamme mswako waduwaza ukaya. Sa maman elle est très important. Plus que ce calboche. Sa maman elle est très important. Plus que ce bâtard. Ta maman elle est très important. Plus que les gens mauvais. Hadungu yamrumme. Yamrumme zodafanya hiru. Hende hamrando ukaya nge folle. Utogone ambia ma psychologue. Kemdu mshangu katsimwema. Gudongo uo wana. Yala ma psychologue. Warengula mwanamshi. Watu wombitsa arma conseil. Wombitsa arma womfanya ma conseil. Wombitsa womtunda. Wahundu wala izila anugwamba uzila kweli. Haramena manipulo wana. O wana gena wana waili. Dayena harengo wana waili wala. Hamanipule. Yala ma psychologue. Na ila serikali ya Faransa. Ola mwanamme Congolais. Ola mwanamshe deja ila ula Faransa gwamba unge mjufumu. Ola Congolais hasiyabu hende halola Congolezi hamandaye. Mwanamshaha ku mahamfukara tsona mzazahe harejei. Simwambe ukaya anga mjo kusaidia nunikeni merafundi Jibril. Umpare umuzi sa ukaya yengu anzu ya juwe. Ye konsekansi. Ni hatari ya loni obada harati mzazahe panda 7 ans. Kaja mtunda mzazahe. Enzimlinda uhingri. C'est ça ce qu'il voulait. Elle voulait savoir. Si moi bien tina uhujibu katika umitifundi. Shojo hujibu fundi wangu. Uwado ujo hujibu. Simnikeni meria fundi si mwambia mwantize message vocal. Ba mimi nganjo mwambia fundi tia. Shataba masuri nga warma hatari. Masuri nga warma hatari. Hula tsamzaza ho hafuku jamra zeradi. Hudungu mrume hende ha hudungu harango wanalo la mrume munji. Wakomori. Gani mwabioni nywana shahangu. Kamwambia nywana shahangu. Njamba do ujimlifu wa hima gadlanti pia. Hao njamba do ujimlifu wa hewa jenoti pia. Parce que nyinyi malolo. Ni wajeni ni kamla uniraproche. E katinjara masuji ya manda yinu. Nyinyi malolo ni wajeni. Malolo ni mafriki. Malolo ni wahindi. Malolo ni wazungu. Romabia ni nyona mabasiga sima rasisti.
Si on te dit ça, ou si on vous dit ça, c'est le biais de nos mères. Car il s'est au Kagasi, Gadjokasi, mais Islam. L'homme chez Islam, on va ou l'on est Islam à n'importe où religion, à n'importe où Kabila. Si il est musulman, vous pouvez vous marier. C'est la vérité. C'est notre religion. Changasi Harma, Mila, na coutume. Nsuone madame même Komor, ya jolo la madame Shem Maura, ou ya le madame Shem Komor. Yede yam kidnappé pendant 7 ans. Yam zia tsone mzaza. C'est impossible. C'est ça ce que je dis à vous qui ne me comprenez pas. Madame Chakwola Abasar Zambao, Gehunu Faransangi Haruma Faye. Waiche. Ha perdoana. Ha perdim zaza. Yabuska Zangongozi, ha sosonywa zazi. Ya ujokana mana habali ya Mkomori. Yelewa uletsi batani. Ulojoke Mkomori kana uregema na mbele onda Senegal. Ye Mkomori kana uregema na mbele onda Côte d'Ivoire. Ye Mkomori kana uregema na mbele onda Tunis. Ye Mkomori kana uregema na Yamlat. C'est vrai, on est vraiment méchants sur ma Komori. Sur le Chatounay. Pour vous, votre intérêt. Yahanyu Zazahat. Namjifikiri ye nyinyi. Ujoke manao halulani Mkomori. Isure manao un jour ngujoheshelea. Kana ufanya seta raija hutunda. Kana ula warma ula ubinadam. Chamjan Saukaya c'est obligé que ma fille se marie avec quelqu'un du village alors que ta fille elle est née ici. Elle est pas née au bled. Elle est née ici. Elle joue avec toutes les communautés. Les Africains, les Arabes, toutes. Vous voyez pas ça? Les conséquences. Yemana hangami abandede harangemru. Yemru yamrenga hamuhibi hendeza. Pendant 7 ans haransi mzaza. Nzadze hafu emwana katsujua. Hajangu mzaza hafu pendant 7 ans. Yekabala ukahumbulia harangem Komor. Est-ce que ça va arriver? C'est vraiment un même Komorier méchant. Yoredem rumshenari. Yotabisham rumshe. Cha, à ce point, on n'est pas comme ça. À ce point, on n'est pas comme ça. Jelkanga wana shahatwa lola nwa jen wa respecter aux familles. Goma lahon. Awe mwanem shahatwa. Le Oumabia, c'est la vérité. Quand il y a des gens qui sont en danger, elle va subir grand échec dans ce bas monde. Elle va subir échec dans ce bas monde. Parce que Raviam Zadzi, Kabana Koshda est remplacé. Le paradis, il est au-dessus de le pied de nos mamans. Faut pas choisir vos maris. Si vos maris, ils sont calboches. Ou des gens vraiment qui n'ont pas de cœur. Pour oublier vos mamans. Nos mamans sont très importantes. Ici dans ce bas monde. Ya Latif. Wadzadzahang. Gasseharmat Yahim Naswar. Profite yemana wakati kahobela Mkomori. Profite yemana wakati kahobela Maori. Wazaze wanga walohar tsilo walohar tambo wana hawa waratsu ndaza. Wana wanga âge de 15 ans walohar mazefaye waturuku ze famille. Wana wanga waloharuma zefaye waturuku wa wazaya. Hasibabu no uzungu no Ufaransa. S'il vous plaît, c'est pas de méchance que je dis, c'est la vérité. Si vous voulez ou pas. Izahunra woi, yamanamshi woi, nzadzaya hafa, yamdiwaza panda mahamfukare, yatsumona, yatsumuishia, yadunga karibu shila mrumme, antuka mrumme mjeni, ye mrumme ule yambele endeza, ye abasar zamba yamrenge yowana, ya jusaka mrumme emana mrumshege mjufumuo, zila pia ndabo deja sahunra zekirtas, zila pia ndabo deja nzware ngo wana, zila pia ndabo yanzalo loho mjini hao Congo, parce que wo Congolais, wo Congolais, hande mwana mshatu wa juhamua katsimwema, mwana mshatu ge mjufumuo, disait ou la Faransa ou accepte wamba emanam shedo wana o wana watemanye ukaya izokoli haukaya mbaba hawa manipule
subhanallah yekosekasi jandali yijawla mwanamsho hatu hafikiri mzazahe haklawahu la hajahunu ujundu faya jata mzazahe haundu mzazi hafu maskini ala hasara yatsuwahi yajibiza mzazahe wakati mzazi kaudu yalonamu maskini eyavunza mzazahe muo wakati kaobo mwana mzaze kajapara souhaite mal envers les enfants wazazatu pia warusuhete njema wazazatu pia warubushilia njema shamzaze utisegiri ke mwana waobelia mwanadamu ikaongo joka mjini hao mala kadha o hao mala kadha hapu hamala kadha gojoka ya enjure mwana mewengu josa komora utisegiri ile realite ne verite fikiri maudu uticho mharaziza uo ya mwanzao hende hahurenga mwanadamu ikao ngujo mhiba endeza mwana mshohangu litirande wariza ya nai na mdojoka ya haini mzazi yashua zisema nahe uo ikao do yanzao wala mzazi kwanzo njema za hobo mwana jelikagasuna na shatu wenji wahunda katastrofu za kupi izo wazaza haudu wa shua zisea wando omego walula o warenge mapapi wendeza wando omego walula o warende nai wendeza wakatila wanashola ngomba uvomie horenga mjeni rana urenga mkomor haukaya ma mère m'a choisi mon mari m'a fait du mal il a pris ce qu'il veut il est parti c'est pour cela qu'on dit à nos mamans si vos enfants vous amènent des gens comoriens essayez de penser d'accepter avant qu'il soit trop tard. Au lieu de dire que oui manawada, au lieu de dire que nsona jaba kohang, au lieu de dire que gamanzom rumo mjini, wango mjini ngoma méchant, si wajeni gasma méchant, mais ça arrive. L'importance il est comorien. Ta fille un jour elle va venir te voir, te rendre visite. Ta fille un jour elle va te donner quelque chose à manger. Ta fille, un jour, elle va y aller au bled pour voir là où il y a les insectes, là où il y a les origines. Regarde si ta fille t'a pas accepté, s'il t'amène un Comorien. Un jour, il t'a ramené quelqu'un d'autre. Maman, tu vas être comment? Tu vas la forcer comme là, oui. Alors qu'il y a un Komoru Haraya. Wakati hamba msiba lo ajila ukaya wala huperde mwana watukufu Mwenyezi Mungu nanike hatima njema yarinike mwiso mwema yarijale joka na heri rijua ukaya kabana hindu jamzazi rijua ukaya faut pas choisir vos calboches mari plus que vos mamans. Nos mamans c'est nos richesses, c'est notre richesse. Comment tu vas laisser ta mère pour partir avec quelqu'un? Si tu pars avec la personne que tu aimes, mais appelle ta mère. Appelle ta mère pour savoir comment elle va. Même si ta mère t'a dit, yemlume wa mdunga, nsira vinawe, wala kana parjukara vinawe, wala ngaru hambiao, kaltutsa ham famille. Si t'accompagnes le mec, n'écoutez pas. Va les rendre ta maman, même s'il va te mettre dehors. Yenda, wabe maman, je suis venu. Même si on a bien dit, t'es ma mère. Si tu veux ou pas, t'es ma mère. Appelle-la. Appelle-la. Tu fais ton devoir. Ya Latif. Nyezim Gunarinik. Khatiman Djema, Yannick Moussomema. Pour mettre ça qu'on est des origines, on est des origines. Comorien, que c'est obligé. Un enfant qui est né ici, un jour qu'il va les voir, leurs parents, pour aller toucher même la terre, notre terre. Pour aller goûter un peu le climat. Wallah. Zijolinika hikma. Wana shohang.
hauzia, s'il vous plaît, et messager hangu, mwene za hunda mwana mshahara kulikao, eza muhunra, aransi mzaza hipanda mahamfuka, kaja tunda mzaza, kaja parkanata jana mzaza, hadungu mjeni, hendeza, hambalia, heza, panda seta, kaja paru para mzaza, haredwa naine mrumme, ye mrumme hamrenge yo wana, hambie sirikali ya Faransa ke mrumshangu ge mjufumua, gudongo uo wana, ula mrumme hende halo la Kongolezi, hamadaye, hasiyabo, ula mwanamsha basa majitso ya mja, hajajatsahe mzazahe, hauru mzazahe hafu ya latif. Ya latif. Imana kauni para nambiye do kaya, ngwanzo funji, ya ujise fundi Jibril masuala, ya uleka fundi gujoshila ya mramene, hosoni mwa ya mweleze maelezo zaidi, banda harede mzazahe nae. Alhamdulillah, simnike numero ya fundi, aetiza fundi Jibril za message, bagumitsali simbabidamina kajanabia njenabe message yuni, aboga mwabion, message kajanaba niambe, she message tiamba, rali message yantush, ya hambi waneda mwanwa jina, ikaungwata wawanwa ume, wadunga wajeni, wakati kao ya manar kwamba ukaya vomie, ya mkomori hau ya maore, wakana ushida huzie utsede wana mzaza, kana ushida huzie utsede wana mama, kana ushida huzie utsede mbabi komor, na wajeni la prepare ya hao, nusu ya hao winji wa hao, wakaseo, wamenyao, wadenigreo, wafanyo namna ya uhutoa harma ila kominote ya, jeni kanga wajeni kao, wahurameneo, utsidwaze la kominote, nga wajeni kao, wawansi yo harma fami, kwa churenda nai, shagarambo en general, paso nga bo makalbosh, walolo ni wajeni, okwanza wailo realite, dahare mlumahe, kajafanya izo weyafanya wey. Mnyezi munamneki khatima jema, ya rijainlie nyuma baki, mdojua ukaya kavana hinru, jamzaze, nana mzaze, shinde sharafa, yinde mbevo, undo mswala, yinde roho, yinde damu, watina mzaze yabo rili hasara. Watina mzaze yabo rili hasara. Haukaya uwo mwanamshekao hazola waiche. Uwo mwanamshekao ye fille unique, ye enfant unique pour sa mère. Sa mère elle est où? Elle est morte. Elle vient de voir que sa maman elle est morte. Regarde comment elle est là, cette fille. Ya latif. Ya latif. Nyezi nike khatima njema. Nyezi nike mwisomema. Nyezi jalo anasho hatu waelewe realite ne verite. Ya ukaya ngamtsawa wa jeni. Mwadungu wa kabila zindwa jina mhansu wazaza hanyu. Wakaharma tangu malahon. Gawajonga makalbosho wambe mi raciste. Gawajonga makalbosho atujone realite. Si on dit ça pour le but de nos mères. Pour le but de nos mères. C'est ça. Wangua ile ukaya mzazi kafanisi. Votre mari sont pas très importants. Plus que vos mamans. C'est la vérité. Vous êtes partis de laisser nos mères seules dans leur maison, sans appel, sans aller faire visite. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Sachez-vous qu'un mari peut te laisser partir. Sachez-vous que ta femme peut te laisser partir. C'est obligé à tout ce qu'on dit. C'est un conseil. À vous, nos sœurs. À vous, nos sœurs. Les femmes qui sont déjà laissées leur maman seules d'accompagner leur mec sans consultation de sa famille ou appel ou aller le voir. Mais votre dans votre tête que Dieu n'est pas content et vous allez subir la catastrophique dans ce bas monde. Si vous continuez comme ça, si vous continuez comme ça, je peux marier avec toi parce que je suis amoureux. Je peux marier avec toi parce que je t'aime. Mais il y a des moments que tu vas me dégoûter. Il y a des moments que je te vois pas belle. Il y a des moments
que tu vas me faire vomir. Comment tu vas me choisir plus que ta maman? Comment tu vas me choisir plus que ta mère? Sauf que ta mère, elle ne comprend pas. C'est que tu ressens. Si tu as choisi un bon mec, comment tu vas venir au monde sans ta mère? Comment tu vas vivre sans ta mère? Elle t'a mis au monde pendant 9 mois. De souffrance, de galère, de douleur. Elle a souffert pendant 9 mois, ta maman. Comment tu vas l'abandonner d'accompagner un mec, d'oublier ta maman pendant 7 ans? Ou pendant 1 an ou 1 mois? Ta maman qui t'a mis au monde, que tu avais 1 mois, le moment qu'elle t'a couché, ou quelques jours, il t'a donné le lait, il t'a donné à manger, il t'a éduqué, il t'a élevé, il t'a changé le couche. Demain tu vas voir et tu vas être adulte et accompagner un mec d'oublier ta vraie mère qui t'a éduqué, qui t'a donné à manger, qui t'a mis au monde. Pour accompagner un mec d'oublier ta maman. Si tu aimes la personne, mais appelle ta maman. Cherche des nouvelles, des nouveaux à tes parents. C'est comme ça qu'on peut vivre. Sans nos parents, on est des cadavres. Sans nos mères, on n'est rien. Si je parlais comme ça, parce qu'il y a beaucoup de filles ici en France qui sont déjà oubliées leur mère. Ils ont choisi leur mec. Si tu as choisi ton mari, tu peux aller avec ton mari. Mais appelle ta maman quand même. Viens voir ta maman quand même. Viens visiter ta maman quand même. Appelle de savoir comment elle va. C'est facile. Au lieu d'aller définitivement, le jour que ta maman elle va se vieillir, qu'elle n'arrive même pas à soulever, tu vas le ramener la maison de retraite. Ya Latif. Ya Latif. Merci Baba Kafenal. Nyezi munanike khatima njema. Ya nike mwisho mwema. Ya jahili yo wazaza hatu wake marekonesante. Wado acceptu wanaho kawabailia wa Komori hawa Maore. Wado joka ya Mkomori kana uparo Josema naho ya tijia huona. Mkomori kana uparo hidema naho panda 1000 fois au panda 2 à 3 ans ya kikaja huona. Ya Latif Mwenyezi Mungu anika khatima njema ngasi haru mwe Faransa inunsi akinaswara shekenauzia kakanika na conseil. Kenauzia kakaronkozana. Kenauzia kakanuhambia ka izo kazirendo. Gasi hunu ani mlugenera lisho yae. Gasi hunu ani mlugone comportement yao. Yaboka nonokanga bo comportement bi na logondi salonda car jo uzamba les échanges. Au cas ça qui me fait mal. Le upaba ni mwanamsho hangu. Yanambie ezamunda, yanambie ezwarele mzatsa. Hauzia, hali hasara 2 fois. Hadungu mwanamme Kongole, hendeza. Rango sukaduge mwanamme ule hafanya mahamfukari. Kajaparu para mzazai. Kajaparu tunda mzazai. Mzaze kajaparu mwana kajaparu mwishi. Mwanamme Kongole ule wazaya wanawaili. Wazaya wanawaili, ya hundeze papier, hasiabo, hende, hambia, ma sécurité sociale, hende, ha convoqué mrumshe, ou kaye mrumshe nge mjufumuo. Yo des plans, ya y prépare. Na mwanamme Mkomora ina hali, kabati mwanamme Jose mrumshe, daike mwa hayatsede ya unamzaza. Jamais yoti torea. Kabati. Ce qui fait mal, c'est quoi? Hende hambi ya ma psychologue ya ukemru mshahe nge mjufumo katimwema ngudongo wana. Na zilando hapo. Wende mrume Kongole. Abonyi malolo ni wajeni nga mjoni idea mabebanu nga mi raciste. C'est à votre choix, je suis pas raciste. Hende hambi ya ma psychologue. Hende ako vekemru mshege mjufumo. Vananda bo deja, ya siya hunrezahe, ya njaro ngo wana, yende ya lole.
hao wala mwanamme Kongoli ezajilin hasiavo yala la serikali ya Faransa yala ma psychologue fantôme wende wa accepte kaye mrumshe katsi mwema abasar zambao wala mwanam shohak yemrumme harongo wana wala mwanamme wala ndi halola Congolaise hamande haju salam mrumshe muonge jumautwenda wala mwana sindano na control wala mwanamshe makati yala ifikira yimja hafikiri mzazahe mwenye humzaya ya Latif wala mwanamshe ye hikima yimja hafikiri mzazahe mwenye humzaya ya Latif haduwaza mzazahe panda mezishe mahashenda hadungu karibu shila mrume mjeni nade habakide na hata eza mjilia hajundwa katilangu fikiri mama. Où est ma mère? Où est ma maman? Où est l'amour de ma vie qui m'a mis au monde? Où est ma maman qui m'a porté dans son ventre pendant 9 mois? Où est ma maman qui m'a éduqué, qui m'a donné à manger? Où est ma maman qui m'a changé le couche? Ce moment-là, le regret vient, il pense à maman. Parce que son mari l'a rejeté. Parce que son mari l'a rendue folle. Parce que son mari il a pris tout ce qu'elle avait. Wakati la reje gwanzo jatsa mzazi hambila mzazi hafu ya Latif. Hambila mzazi hafu. Mzazi hafu hadziwa. Wakati la diaona ukaya. Hemgwe. Yaona ukaze mbinguzi mwami ya gwanzo fundi Jibril. Ya mtaishe solution ya mwami yeye afanye ne Mwenyezi Mungu amsame. Mfundi Jibril yetsi Mungu gujuheleza le kosa ikaondu wafanya yadi ya wambio kaye mwenye msamaha Mwenyezi Mungu kamtsa usamaha watukufu okaye message yinu mwana mshangu kajamba niambe cheka obligatoire baada aneleza niambe wakati kao wenji na wenji wanatswaza hako wazaza hako walo harmatambu wanasho hako wenji kijambo abanule ukahulula ni mjeni utsikubali hahuzia wambe utsondi waona mzaza hao utsikubali hahuzia wambe kutwenda waona mama hao ya Latif yende mana rauna ukaya upande wa hemila ne kutumu ya hatu on est favori plus que eux parce que si kabati mga jololo ni mkomori wakati koba ikenga sima méchant ya johuzi ya bomwana mshe utsende wana mzaza upanda seta ya boga mambio ni nywangu ikao do malo la nwaje ni banyi nyujita na polemique wana bo réalité gamjoba tira munge raciste yo de réalité kawana shotolo la nwazungu wazungu wa hanza ze famille za wana shahaka wawashia ngo haruma ya mila ya Komoro gajoka ngabo waliyo gari amino kangabo waliyo ngabo wajeni walo wema shangarambao yezembiza ho wenji ikao zembizo swa komorizi jarjara si uzifanya si utabishwa na shahatu si warenda nai si wasimbua si walo la renge mapapiere des autres si wa profite shakabatsi mwanamme mkomori ya johuzia bomana mshe utipare mzazaho pendant 7 ans hau emwa hau 2 mois yambe utipare mzazi hiyo ndio mimi nuaniliao basi sheka mbinga sinizo siwa persona makomoro eka umeshanga sinizo siwa persona makomoro gasinizo pia si profite papier rende zako surenga sumjazani wana rende zako rizi accepte on est mauvais comme jaharaya sha izo kazi tsinziro hana mzazi na nurenge papier sava nende zangu sha ho huturukia mzaza ho numenye akili ni hujuse mwakaga mjufumu no vomine rengeza papier nende zangu rana de na hukazenda mukago dongo uwana rana de na kazenda mnamega mjufumu vomine rengeze papier ni hulawo Mwenyezi Mungu jani hukumu rana habaga mjufumu hanrabo rana uuna uziatsone mzaza na mswazisa entre ça je prends tes papiers je suis parti et je te rends du folle. Sambia wandu kanga umjufumu. Wodo wowana handrabu. Yenje madai kadinegeza papene desangu rahana habaga umjufumu uransoa huzaya. Mwenyezi Mungu naneke khatima njema na mwisho mwema.
dans Garjoke Faransa, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Wenju gwa unonzuro hozamba. Wana wenju warantoa wazaya actuellement 6 ans, 5 ans, 7 ans. Goharma, femme d'accueil. Goharma zefaye. Wana waopea, wadiwaze mapara hao. Yaboli tizambe hao. Tula mungu jarma vie privée, c'est ça. Wallahi ngarujo uzamba. Nyezi mgarija ilezi change. Ezwa hunga rombe duwa zichange. Riambi wanasho haku ya ukaya. Kabana hindu jamzaze. Nzaze kafanisiha. Nzaze karamplaseha. Eya huzaya. Uo hawanza. Uo ngwanzo zenje mazaho. Atampaka de yabo. Gamtsaho samaha. Nitsahimana mshohangu samaha. Yekema kalma namba wanu. Hayaishi ya ukayeka jeshi komori. Namwambia ukaya. Inun jamba pour te blâmer ou pour te déranger. Chatizamba. Pour que tu comprends que t'as commis une grande erreur. Ikao vraiment gawe en danger. Osoma mnyezi Mungu. Nana henu Josifanya. Grand danger. Osoma mnyezi Mungu. Haukaya. Ravi. Iyo muhimu. Nzazi ya tila uduniani. Rao jamurazi ravi bomanama. Atampaka de yabo. Je suis tellement désolé. Je vous aime grâce à Allah. S'il vous plaît, il faut qu'on respecte nos mamans. Ils sont très importants plus que toutes les calboches maris. Nos mamans sont très importants pour que ton mari. Ta maman est très importante plus que ta vie. La seule chose que nos mamans ne sont pas. Qu'on ne peut pas accepter si ta maman, maman, désolé, t'es ma mère. Je vais te respecter, de t'aimer, de t'embrasser, de te donner tout ce que tu veux. Mais la religion, c'est ma religion. Je suis désolé. Je si tu as perdu ta mère, tu as choisi un mari. Un mari que elle va te faire oublier ta famille. La différence c'est un mari qui va te faire oublier ta maman. C'est pas un mari. Mais si ta maman et quand maman on bien maman s'il vous plaît, acceptez-le parce que c'est quelqu'un du bien. Ya toujours quand on parle de la communauté. Attends pas kadiabo. Je suis désolé. Ikatilo wana igamtsa sama wana shohangu mwelewe ya ukaya na litapilie zeradi za warizaya. Ranzo warizaya. Mlunatimanisiwa ni mrumme mradi wa zemzazahe. Mlunatimanipelwa ni mrumshe mradi wa zemzazahe. Da mrumshe yojua ha changer d'avis wakati kao katsuhutsaha. Mrumme yojua changer avis wakati kao katsuhutsaha. Aukaya mahaba yona ladha wakati kao ngamanzanao wakati kao mahaba ngayo shayo ujua uchange ya jana nongozi ndo jina hahuono kaya ngawe degelas hahuono kaya ngawe bark hahuono kaya ngawe mosh hahuono kaya kutina valeur wakati kao ilado wakati abidia hutukuzi ya wanze sha wakati kao huzaya ya ujua hu neglige emrumshangu ge mrukoko wakati kao walade wananda wawanika na bala kusi mrukoko sha deja hasange degute ya bobo mwanam shoham utitsawe mrumme hana mzaza bomwana mwanamme utitsawe mrumshe rana mzaza wajaza konga très important rana zango zozo tipia wa alaykum assalam fundi ashata sanji atampaka de yabo longue vie à vous mes soeurs longue vie à vous nos mamans mes soeurs comoriennes et maoraises boum.